Assam nena kanram ri chu tun din huna ri hluai ri lem lo mai la tension sang takala om renga he kan boina hi chin fel mai theini point alang heklo ton toma hian professor C Nuntharan ram ri boi chungchang article interesting zet maya zia hi kan han phot chuak ani ngai thlang o Assam nena kanram ri boi in min lua hne hlem hlea kan kalzel dan tur ero hriat thiam a har hle loisi ani ber hi chuti line covid-19 sipui min kiam san tak tak theilowa amang an thlak ani ber mangang chu ke in pathian kanisia ka felna kut dinglamin ka chel rangang chau titu kan pa le kan pathian hian engtin tak ngayang mo kan thenom miama la an buai mai chau po ni lovin kan mizo puite ram buai le sipui nanwaya an mang anga pastor te thlengin sipui na suata then khat kan rama an ronral tlan bok nen ti salama thlir chuan kong tin rengin buaina in min chima kan pilme ani ber mai ramri buaina chungchang chiang le zualin thlir i han tum don tiang ramri buai le north east india ramri buai in kan rilru achia nia india ram le rampon atang thleng po in kan vei em vek ani ber Assam hian a then state Mizoram Meghalaya Nagaland Arunachal te nena ramri buai fel hlei thei hri lo anei meka heng ramri buai te hi mihring lo pung zelin har sanna aron hrin chuate po ani ve boka wangin mihring pundan pa ngai ni lo legal le illegal migration in minchim na sata wanga lo ompo ani tel ngei bok ani hei hian notice economy le politics po na satakin ang hong hei wang hian helam hi thlir masaila illegal migration Bangladesh atanga India ram atanga lo lu rukna bul in tan na tak chu British hun lai dai to atang khan ani British in sang khazare somni paruka Treaty of Yandabu an sai nuwa Assam an ofel tak tak nu khan an thu nei na ti nge na to ni pa formin ram ruak om dei duai mai chu man tang kai an tum hala lo nei lama lo zai to Bengali te chu Bengal atangin an choluta abik takin mi men sing bokra rangpur le patna atang tia lo lutin asama omun het an nei zui ta hlomani hei ba ka hian an thu nei na choi kang turin administration lama clerk ni turin Bengali tam tak an cholut boka heng Bengali te hi zirti tu le accountant te an zui hlom bokani Lower Assama Golpara district hi aram leilung athata wangin heng Bengali te hian British patronize na nuaya an bo ngal boka hetiang ani wang hian kumzabi som ni na tilam atang khan Bengal atang hian Assam rama hian lo nei mi tam tak an lu tarui rui ani ber Bengali lo om to tele British sarkar khan an encourage em wangin an lo pem lu ta chur mai ani kumsang khazako som pakhat sensa zikot point Golpara district ka heng migrant te hi singa sangkhat muslim ani de bera singa sangkhat zetin a record ani Assam ram hundang zonga mi sang thum chau an lani thung sangkhat zako somni pakhat sensa sa chuan Golpara district ka nuai khat singli sangkhat le Assam hundanga nuai khat singkhat sangsari an lo tling der to ani hetiang hian British sun lai khan Bengal tuna Bangladesh atanga lo pem lu thi anom zui tarenga atlang puin zit tir tu te chuidanin kachar atangin an lo lut bera chotatangin Brahmaputra Valley ram thalam an pan tachin ani an lo pun tam tak nu atang hian British khan engomati taka khwa khirtomin dan engamo a han siam saka ma se local level a omji anei thui theilowa ati tak tak thei to lo ani ber political leader lama heng migrants te lo patronize tu akhan moi to kin an om vereng bok tuna kan ton mek buaina po hi ani thengem ti ngai tuna a om thei ome Nagaland Assam le Nagaland te yan kilometer zali somthum pali zeta thui ram ri ani troma ramri buai hi kumsang khazakwa somruk pathuma Nagaland alo pian phat atang khan an nei ngala
India Independence ma po khan Naga National Council khan Nagaram Thren khat pe kirle an lo ngian dai to ani hei hi sangkha zakwa somli pasaria Governor Sir Akbar Haidari le Naga National Council ten 9-point agreement an sign khan an lo tel to ani Nagaram chin pe kirle to hi Naga People Convention le Union Sarkar ten sangkha zakwa somruka 6-point agreement an zia tumpo khan an lo tel to bok ani Central Sarkar chuan engtin ma ati chuang lova State Puitling Apetal thung zawk ani Nagaland State Act 1962 kha siamin Damri po 1925 notification angin ada zuita a hei hi Nagaland State khan pom lovin Nagaland chuan Naga Hills suam chung thin le tuna Naga mi te chena ngei North Kachara mi te Nogong District mi te kumsang khazariat somruk paruka Nagaram thin kha ahuam ngei turani antitlat ani Nagaland hian Assam rama square kilometer singka sangni zali somriat pariat an claim ani heta hian forest reserve area somlai a om heng forest reserve te hi kumsang khazakwa somruk bor atang khan Naga underground ten an luak khata an thazan hnuaya hian Naga tam takin om hun an ran khuara an om boka heting ani ta ka chon state pahni te in kara boru ka so sang zela in epna hial po sang khazakwa somruk pariat ate sari ko ate riat nga le sang ni song pali ate alo om ta reng ani ramri chinfel hi voi tam tak tum ani to thina sangkha zakwa somruk pasari changa rukri khan state panite yan survey of India in ramri tifel tura malak an ram tive an rem tive ve a nima sela Nagaland sarkar hian ako operate zui tak lo wangin anti top ta a sangkha zakwa somruk pariata in kana aum le nu in Central Sarkar in angai venzuya sangkha zakwa somsari pakhat khan Sundaram Committee adina sangkha zakwa somsari pani khan Justice KVR Sundaram kai huain 4-point agreement state pani te hian an saina committee report au ma chuan status khua wongzel turati anni heti chung hian Nagalam hian ramngo hi an bo zel awangin confrontation sangkha zakwa somsari pakwa khan om le ta ani heminu hian kilometer soma zau disputed area belt neutral area chu an siam chuak tange nge ani hei hian Assam lama Golaghat de Jorhat district te hrutin Nagaland lama Wokha le Mokok chung district te hru thung ani Sundaram committee report hi central lama chuan sangkha zakwa somsari pali khan submit ani towa chu sangkha zakwa somsari pakhu khan state pani te hena hriat tir ani ta a he report hian demarcation hi sangkha zakwa somni pakwa notification zulzi ni se ati tak tho wangin Nagaland in apom thei ta chuang lo ani kum sangkha zakwa somriat panga khan mira pani ramria inri rana lian tham a omle ta ka wangin sastri committee din ani le nangin Nagaland bokin report a hno le ni hemi nu hian Assam lam hian an mani ram chung an claim ngeya Nagalam hian patrolling station an ron hun ta ka wangin Assam sarkar hian Supreme Court a boundary ti chiang turin kum sangkha zakwa somriat pariat khan civil suit a file ta a sangkha zakwa somkwa panga khan hei hi an hu kir zata ma se sangkha zakwa somkwa pariat khan an renew le ni heti mekla hian Central Sarkar khan sangkha zakwa somkwa pasaria GK Pillai Hnuaya Commission adin vele taboka kumsang ni pali khan Assam civil suit petition kha Supreme Court in a hona angai thang nuwa ramri chingfel turin local committee din tur thua pe nimasela kumsang ni paruka chau Justice SN Variava kai hroina hnuaya local committee hi Supreme Court in adinani he committee hian legal lamte history le thil dangte ngun taka thlir chunga ramri chingfel tura tiani he committee hian Ministry of Home Affairs a report an submita ma se Nagaland hian he committee hi aring tok lo ani heminu hian Supreme Court in senior advocate Sriram Panchu le Niranjan Bhatt te chu state pani te in kara palai na mediator thokturin kumsang ni somkhan a ruat lea an report pu an submit ngeya ma se state pani te hian ampom lo ve ani hetiang ani ta ka chon Supreme Court chon sang ni sompanga khan state sarkar pani te hi an mani state witness te testimonies ve list affidavit manga siam turin atita a
Assam lam testimony su siam chho mek ani lain COVID-19 sipui hian aron nang boi tari ani Arunachal Pradesh lam ve thung Arunachal hian kilometer zariat pali point pakhat Assam nen hian ramri an neya ramri hi sangkha zakwa somsari pahni khan chingfel tura beitan ni in sangkha zakwa somsari pakwa khan kilometer zathum somkwa paruk lai chuan chingfel man tia rin hlelna awangin ti top ani ta ni ramni boina chanber chu Arunachal lamian sangkha zakwa somnga pakhat notification manga ramri chinfel tumna chu an du lo bur ani sangkha zakwa somnga pakhat khan bordoloi committee rotna angin square kilometer sangthum zaruk somli pariat lai mai chu Darang Dhemaji le Jonoi district ate Assam lama transfer ani ta Arunachal lam hian heng ramri te hi pi le pu te huna tanga an ram ania British le ahom lal te ngei poin an hriat pui thin thu an tranchan ani Assam lam ve thung chuang heng ramri te hi constitutional boundary ania ti danglam the ani lo an ti thung hei hi Mizoram ramri apo Assam lamin an tranchan mek ani hi sangkha zakwa somsari pakwa khan ramri chingfel turin state pani te hian high power committee din an rem tia ma se engma athleng lo sangkha zakwa somriat pathum khan Arunachal lamian square kilometer zakwa somnga paruk chau pek kir turin Assam hena an thlena ma se Assam lamin an chang lo sangkha zakwa somriat pakwa khan Arunachal lam hian an ngen na pa ngai hi an thar tholia Assam lam hian hemi chana angremin Supreme Court a civil suit boundary ti fel sakturin an file ta zokani hei wang hian Tarun Chatterjee commission din ania sangni pasari khan Arunachal lam hian commission ma hian an state din mune claim chu soi chiangin an demand po square kilometer sangkhat za som pakwa in aptipung tabok skumsani pakwa khan Assam lam hian hei hi nodin in rem na chu give and take spirit mangin ani ngei turani an tita a commission hian Arunachal lam demand 70 to 80% in ati hlotin sak ani ome nikum sangni somni po khan Assam lamin Arunachal hian hectare sangruk zathum samsari pangalai ronla in boundary board sia anlapu tafan ani Meghalaya lam ve thung Meghalaya hian Assam nen ramri kilometer zaria somriat pali point pakwa anin troma ramri boina hi Meghalaya lamin Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 an pom theilo wanga om ani sangkha zakwa somnga pakhat khan bordoloi committee rotna angin jaintia ram block kwan le chu Mikir Hills Karbi Anglong Assam lama transfer ania ram engomozat Garo Hills atangin Golpara district a transfer ani boka Meghalaya Riboi district atangin ram engomozat Kamrup district Assam lama transfer ani bokani sangkha zakwa somruk pakwa reorganization akhian heng transfer ta hi nem ngetin Meghalaya le Assam boundary siamnan a mangta a Meghalaya hian heng ram te hi an ram ngei ania ami sing cheng te po an mi te ngei an ni thu an tranchan lain Assam lam hian Meghalaya archive heng tranchan tu document engma om lo thu le sangkha zakwa somsari tanga somriat map juljuya ramri siam chau hi an pom thu an soibok ani sangkha zakwa somriat pathum khan ramri chingfel turin state pani te hian joint official committee andina he committee hian November sangkha zakwa somriat pathum khan report a submita rotna asiam juya survey of India in he boina hi state pani te ron chugin tifel ro se ti in ma se engma thleng zui lo state pani te hian independent committee siamni ro se anti le angin justice YV Chandrachat kai hroina hnuai sangkha zakwa somriat panga khan he committee he andin ta a sangkha zakwa somriat pasari khan report a submita Assam lam demand zui vek ani wagin Meghalaya lamin an pom thei ta chuang lo ani sangni som pakhat khan Meghalaya assembly hian resolution passin central sarkarin boundary commission din ro se antia Assam assembly point hemi abjong che hian resolution a pass vele boka central sarkar chuan state pani te hi nodal officer ramri chungchanga inron thin tura atiangin din ania heng nodal officer te hi anin mu ve thin na chungin boina punlun zel tur veng tu an ni ber
sang ni som pakwa khan Meghalaya sarkar lam hian Supreme Court nena Central Sarkar hi chaktaka mala tura nora thu peturin an tia mase Supreme Court chuan Meghalaya sarkar chu an mani Central Sarkar nora dormai jok turin a hriat tir le ta jok ani state ramri buai hi ang het ang reng hloma ramri buai chingfel tura hmalak na zongjong te chu tun thleng hian ala hlotling lo fai veka Supreme Court chuan Central Sarkar le state sarkar te an la hlo cham jar ani ber eng committee emo commission emo point report siam se state sarkar ten an zom ngei tura binding ani thin lo wangin a hlotling theilo ani ber hri Mizoram le Assam ramri buai po hi ol sam taka chinfel thei ani angem India marchaka hian state sarkar Central Sarkar le insurgent underground te inkara inremna voi tam tak sign alo ni to china Mizoram Accord kan ti mai memorandum of understanding chau lo chu hloting ala om ngai hau lo ramri buai chinfel chungchanga po hian a hlotling om chun le ma hruai tu tur kan ni thei angem ramri buai chungchanga state le state in ebna boru ka Nagaland hi engamo chena Nagaland hi engamo chena underground outfit te thlazar hnuaya om an ni deuh awange Assam hian an ngam lo deuh zawk em ni ati theilain Meghalaya le Assam chaltei chu Assam hian an ngam viau loi ni na langa Mizoram po hi chu tiang deuh chuan min categorize thri ni in alang kan hmabak hi a khirfu mai thea kan film khur viau anga yang chumi rualin state dang experience atang hian kan injir fing thei ome Bangladesh border a om ve tho kan ni mai ba ka Bangladesh atanga Northeast Kotchua Kachar district depa om kan ni na hian kan din mun hi ati sensitive lea kan hriat a thawme tuna po kan hriat lo chunga kan rama Muslim tamzia hi isa rengangu solution nei tur hian ronna sang om thei ome Tapodir Batarji Guwahati University Vice Chancellor Lui Kachar mi dik tak chuan sarkar ba ka civil society hian mo phuna lian tak an nein a hria chong chuak ngei se aduni Assam Chief Minister hian Congress amo pu charchar ani bera a hun laya chingfel thei tu din huna ding an nia ma se anti si lo ti in Supreme Court kota da in history le sarkar thu na lo siam to zongjong te thlir chunga ti fel ni se atia notice columnist Sabir Bomik chuan notice commission just le expert te omna din ni se boundary research mun takati ni se ati ve thung then khatin constitution article zani somruk pathum bechanin interstate council ti nun ni se te antibok ani Tripuri tribal te nek che pa an omjia po sereng ila anlalten promotional migration an kalpuina satawanga Bengali pemlut na salutu ka wangle Bangladesh illegal migration awangin ram nei tu tribal te nek che pa anom dan te kongtin renga Bengali thun huaya an lo kuntak dan te hi isa rengang u ole kan channel min subscribe saklo viewer ji ngai nom chuan subscribe ti kha min lo me sak ve in min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload te ol sam taka in lo mungal zel thaina turin notification bell kha in metanga ola in da don ya